katan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo intuhan siyang purna kato in ni'mat niya. Iban kumpleto kato in agama na to. Iban nang lang kato sin sumingod kita mga kafir, iban mga musyrik. Magneksaksi kita niyo katunggal sin Allah ta'ala, isa-isa niya, wagib, pagtag-ipunan, way sa kutukan niya. Iban sa banal to ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daak sin Allah ta'ala. Piarasin Allah ta'ala sa kalian alam rahmat. Iban naraak ni Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in maggihad ang mga kafir, iban mga munafik. Nadina sa bapyaon mga palangungan na mga agama Islam, pataptapan natin pagmabuga fa Allah ta'ala. Iban daraan kita niyo magsarang syukur sin ni'mat sin Allah ta'ala yari kato. Amuin hidayatan kita niyo niya hadan mabuntul. Iban piagad kita niyo niya hanabi niya amuin sa baban sin pangagad ta nabiyan nahinang kita sa rayo-rayo ummat. Amuin piagwa maripa mga manusia. Nadila sa bapyaon mga palangungan na mga agama Islam in agama nato ini na kompleto. Kompleto siya ha akida sahiha. Iban sharia amo in mabuntul. Iban akhlak amo in sarayaw-rayaw. Iban amo in suntuan sarayaw-rayaw. Nasakop sinaga mayaon in hidayat hakatan manusia. Madtuparan mabuntul hasupaya madohat si manusia in kasanyangan din naman na dunya ibang kasanyangan haadlaw akhirat. Sabab amura inin namo impyupong sin tiap-tiap manusia. Biadinin kadohat ni sing kasanyangan niya. Sumanyang siya diha paghula-hula niya dunya, iban sumanyang siya puasing kamaten niya. Nadena sa bapyaon sa babansin amo impaggayunggong na tuha agama Islam yan. Na kaya panduang kita niyo sindan madohat nato ing kasanyangan ha dunya, ibang kasanyangan ha adlaw akhirat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ang Quran ini naghindo kato taniyo haran mabuntul. Wayroon pangindo sing Quran amuin makakadto kita niyo pa amuin dan amuin bekun marayaw. Kataan pangindo sing Quran amo yadtuin ikarayaw kato. Kataan amo impianiban sing Quran amo yadtuin ikakangikato bang mahinangta. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha barakatin Allah Ta'ala amo impiaturun niya in kitab amo in similang sin antara simbunal iban antara sin kabatilan. Hasupaya maon in Quran yaun amo in ikasaplag sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamo in sa kalian alam. Sabab in Nabi nato piarasin Allah Ta'ala rahmat hakata sa kalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat hak sa kalian alam in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ayat ini magkampiaturon sin Allah Ta'ala sa baban sin pagmaulud. Kamatauran si magsalase sinamuin pagmaulud. Karungugan mo in ayat ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Piaturon sin Allah Ta'ala ini supaya imanu siya kapanduan silang sin Quran amo in mahinang amo in madohat nila ni rahmat sin Allah Ta'ala. Nadena sa bapyaon apabila mga Muslim panagnaan hati niya din naman na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamaton na marikato
amuin naggayunggong sila sinagama yaon na dena sa bapyad to nahinang sila amuin kaya pag nakuraan nila ng kamatauran sin hula bihayan. Iban naukab nila ni namuin mga kalawang-lawangan sinamuin pag-agama si mano siya din na masadlupan pa subangan. Iban hipusin amuin panghati, iban hikmat pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din na sabab yaw saru a'immata yuqtada bih. Nahinang sila suntuan singkatan. Nahinang sila nakura suntuan singkatan. A'izza yakhafuhum aduhum. Iban nadawhat nila ni sa taas-taas amuin daragyat. Hati niya kasanyangan na dunya halom sin agama. Ibang kasanyangan na adlo akhirat. Na di na sa bapyad to, bangyaong kau mutamasik ko sin agama mo. Mabuga kay mo insatro sin Allah Ta'ala. Na di na sa bapyaon, mga palangungan na mo agama Islam, in Allah Ta'ala kingatan niya. Uno in ikarayaw haipon niya, iban uno in ikakangi. Then din ikarayaw, amuyad tinda akan sin Allah Ta'ala katutan niyo. Den dinini kangi amuyad to impi anibang katutan niyo. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Hasababan sin kaunan sin agama ini. Amo in kompleto in pamando niya. Way na kulang. Before nawapat in Rasul sallam, kyo kompleto na ni agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di tama iyan, inagama bakan siya kompleto. Narendi ini amo inahinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban, mga khulafa'ur rashidun, iban mga sahaba, na amuyad to in urulan nato, sabab amuyad to in agama. Then din wala nila nahinang, na ayaw kita haminang, bisang panhiminang ingkatan manusia. Apabila inya umbakang pamando sin Allah Ta'ala, ibang pagkampamando sin Rasul Sallam, iban wala na hinang si mga sahaba, ayaw kita mag-uso sa minang siniyaon, sabab iniyaon, paningod-zingod, hapamando, amo indugay na agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sulang yaon, hahukuman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban, amuin, kiawata suntuan doon, amuin mga kafir. Amuin kimukontra fa Allah Ta'ala ibang mga Muslim. Ibang miyagad kita sin agama sindugay kanila. Na dena sabab yaon pianib kita sin Allah Ta'ala amuin magad kita sin pandu sin mga tao kimukontra fa Allah Ta'ala. Iba amuin kontra na tubiyayan. Bisan paningkaonan si mga mano siya yaon, akraba karib, amo imasuktod kay mo, ama mo, anak mo, tay mangud mo, ataw kapang tungod mo, pinakamasuk kay mo, napabila impamando niya, wala, kiyawa din na Quran, iban sunnah sin Rasulullah, ayaw kita magad kanila. La tagidu qawma yu'minuna billah, wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu abaahum aw abnaahum aw ashiratahum aw ikhwanahum. Di mo lang nakabaka ni manu siyalon sin Allah Ta'ala amuin mahugutin pag-iman fa Allah Ta'ala iban adlaw mahuli. Amuin dumapal siya magkasilasa ha mga tao kimandiin agama nila. Bisan ingkaunan si mga tao yaon, mga maas nila, mga anak nila, mga taymangod nila, mga family nila. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Mga manu siya mahugutin iman. Fa Allah Ta'ala iban adlo akhirat, siya suportan sin Allah Ta'ala in pag-iman nila. Hadi sila maigday na kasabanalan. Siya suportan sin Allah Ta'ala. Hamo hindi sila maigday na kasabanalan bihayan. Law sin Allah Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya'a qalilan ma tadhakkarun.
Agad kamulon sinallahu ta'ala harendi ini piaturong kulon sinallahu ta'ala kaniyo. Amo hindi na Tuhan niyo yan. Ayaw ka mo magad hapamandu dugay na pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw ka mo minang amuin pangagaran niyo kakahinang si mga tao amuin miyuklas din na agama sin Allah ta'ala. Sa kawalon sin Allah kalila matadakkarun. Bizam pandum adlaw ko magpatumtum. Tiyo-tiyura imano siya mamintang. Tiyo-tiyura imano siya mamintang. Demikian sin Allah ta'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Ayaw ka mo magad ha kakahinang si mga sila yaun amuin anyaya. Ianyaya nila ning ginawabaran nila. Biadinin paganyaya nila sing ginawabaran nila. Piaagad nila ning ginawabaran nila hakakahinang bakang pamandu sin Allah Ta'ala. Ibang bakang pamandu sin Rasulullah. Ilas niya fatamassakumun nar. Hati niya puasing kamate niyo na narkain uyen niyo. Lon sin Allah Ta'ala. Nabang imano siya makanarka na wena makatabang kay mo. Di na ko matabang sinhisiyusyo. Miyayan. Di na magtulong tabang imano siya. Bisan pa magtiyaon. Bisan pa magtalianak. Bisan pa magtaymangod, maglanggong. Di na makapagtulong. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawma idin sya'nu yugni. Paguyan na ko sin taymangod mo, ina mo, ama mo, anak mo. Tiap-tiap mano siya lamawag siya sinamo inikasan niyang kaniya. Di na ko makapangayo tabang ha taymangod mo. Di na ko makapangayo tabang ha maas mo. Magkaniya-kaniya na. Hangkan na adlo parang mahsyar. Mata sugahang kapit handango din na usi mano siya. Ingkatan mano siya magkuliling siya lamawag sila hisyoin makatabang kanila. Muna madtupa apo Adam alaihi salatu wassalam. Unin agi ni sin Adam, long niya nafsi. Tiap-tiap ginawa, lumawag na siya sinikasan niyang kaniya at tawag kamon ikapos na din nakasibitan ini. Madunay sa panabi Nuh, mga manusia. Unin sa mong sinabi Nuh, nafsi. Tiap-tiap ginawa, lumawag siya sinikasan niyang kaniya. Na di ba dun niya, na subay salamatan ta na inginawabaranta din na kasibitan na adlo kiyama. Wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayon yung na inginawabaran nilo sinallahu ta'ala. Hamo imbiya sila. Amo iliupa nila nin Allah ta'ala ha waktu sing kabuhi nila dia dunia. Pihil nila wala silan. Miaga da pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na di na sabab yadto, bang biyadto in kaonan si manusia, amo iliw pa mo intuhan mo halom sin dunya ini, iba miyagad ka pamando bakang pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlo kiyama lupahon da ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lupahon ko sin Allah ta'ala. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Hisisilon sin Allah Ta'ala imanusia. Manaikuri siya pamandu sin Allah Ta'ala iban Rasul niya. Madto siya papamandu amuin. Nakaswede na pamandu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pagwaon siya din na kubur niya buhihan siya sing kabuhi adlo akhirat. Di na siya makakita, buta na siya. Mag-complain siya pa Allah Ta'ala ya tuwang kumaita bihaon. Pia panjari mo ako di na ko makakita. Inkaon nang ko adlo akhirat, adlo dunya, makakita ko bihayan. Sambungan siya sinawag, kadhalika atat ka ayatuna, fanasitaha. Pia ratong ko kaniyo in ayatan na mulon sin Allah. Pia ratong kaniyo in Rasul. Pia sampaikan niyo in mga ayatan sin Allah Ta'ala sa piyahil niyo. Naligap kamo sin dunya niyo. Naligap kamo sin amuin pangaltan niyo ha dunya biyayan.
Na di na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Nabihaulon sinallahu ta'ala pagkaliupan ni wako waktu ni hadunya lupahon ta kamahalom sin apoy narka jahannam. Al-iyadu billah. Na mga palanggungan na mga agama Islam. In kayo halom sin narka jahannam. In kayo di hadunya lipatan makakapiton in kusog niya. Ubus ampa punan inamo in kusog yad tukap pambiyayan. Amo yadtuin kayo halom si narka. Bisan diha dunya ini, di mo na kaya masunog kaw. Amo palong talipatan na inkusog sing kayo ya o makakapituan. Amo yadtuin apoy narka jahannam. Al-iyadu billah. Hangkan ni Muslim wajib siya subay niya angkatan in agama niya. Angkatan niya in agama niya. Iban amo hindi niya itukuin o niya. Ha amo in hiisyo amo in kabubugaan, la yakhafu law matalaim. Tupot Allah Ta'ala in kabugaan nila. Tupot Allah. Wa antumul a'law na in kuntum mu'minin. Kamulon sin Allah Ta'ala pinakamataas in darajat niya. Hakatan makhluk kulong niya. Bang in kaunan niyo mu'min kamukakulon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. In kamulyaan Allah Ta'ala in tagdapo kaniya iban rasul niya ibang mga bariman. Weroon parsukuan sin sila mga kafir yan. Sa gawadi kengatan si mga munafik. Di nilang kengatan. Inamuin kamulyaan Allah Ta'ala in tagdapo ibang mga mu'min biyayan. Hangkan di manjari hamuin Muslim. Di manjari ha Muslim. Amuin kitaon niya. Ataw kaamuin pagdatang sing kafir. Amuin pataasan niya magpatikupo si hadin ataw kafir biyayan. Pangatod niya amuin iangkat niya in kafir yaun. Dia tumanjari biyayan amuin kuan. Sabab mga kafir yaun asal hihina sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisyo inhina sin Allah Ta'ala way na makaangkat kaniya. Way wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Hisyo inhina sin Allah Ta'ala way na manusia makaangkat kaniya. Way ruun. Ang kadimanjari ha Muslim. Amuin kumita ko sing kahalal si mga kafir yaun. Long niya grabe mga kafir dayahan sila. Hindi ning kabayaan nila makawan nila. Amuin tungod sing kabayanan dunya. Ayoko umibog sin yadto. Amuin umibog ko kanila sa gawa subay ko mamintang. In yaun amu yaun in pitna kanila iban siksa kanila diha dunya samantara sa zaya temporary sa zayaun. Lon sin Allah Ta'ala qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Iyan sin Allah Ta'ala mga kafir yan. Kamulong ni mga kafir pagpasarap na kamu hababo singgumi ini sabab hasusungon no yan amu innar ka jahannam da in uyan niyo kabinsanahan. Namikyalon sin Allah Ta'ala wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bih azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ayaw ko lang niya umibog ha kahalal si mga kafir ya unlon sin Allah Ta'ala. Ayaw ko umibog sinamun hisyusyuin dihilan na mo sing kaboyanan marayo diha dunya. Pianglangan kita sin Allah. Doon na kain pag-asawa-asawa. Doon na kain amuin parhayasan sin dunya. Inya only naftinahum. Yan panukas na mo kanila niya ulon sin Allah Ta'ala. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. In rizki sin Allah Ta'ala amuyati labi marayo iangan-angan mo biyayan iban tumatap doon kay mo yan. Amuyat to. Hangkan in wajib Muslim subay siya mamintang. In kataan amo in mga pangalta iban amo in mga kuan si mga kafir yaun in yaun siksa kanila diha dunya. Amo yaun sa babas sa mong ingkangian nila pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pitna kanila niyaun. Wala tu'gibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu ay yu'adhibahum biha fi dunya wa tazaqa anfusuhum wa hum kafirun.
ayaw ka umibog lang sinallahu ta'ala sin pangalta si mga kafir yaun. Ibang mga kaanakan nila niyaun. Sa banar in kabayaan sinallahu ta'ala kanila yaun, supaya lang magkuinsik sa kanila diha dunya kabinsanahan. Iban amo in kawaon sinallahu ta'ala in mga nyawa nila, halom sin nagkukupur sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadena sabab yaun mga palangungan na muaga ma-Islam in kita mu'min. Al-mu'minu sa'idun fi imanihi fi dunya wal akhirah. In kita niyo bariman fa Allah ta'ala na masanyang kita niyo hasababansin pag-iman na to fa Allah ta'ala. Banglaong tamuin dihilang kita sin Allah ta'ala amuin karayawan diha dunya pangalta uno-uno na bihayan in yadto additional yadto hasupaya kamusugin pagtaat ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya mausal ta hapagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangdi kita kadihilan hasin karayawan diha dunya na tagaranta na in adlaw akhirat amu yatin sarayaw-rayaw amu in kasanyangan. Mu'min masanyang siya diha dunya sabab ingkatan kahuhin niya na usal niya simpaginang sinhinang marayaw. Damikyan masannang siya adlaw akhir sabab magparuntungan siya sin surga sin Allah ta'ala ingka ni'matan niya kakkal halom niya. Na in kafir din naman na dunya dihilan sin Allah ta'ala kangian labi luba na adlaw akhirat khasirad dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Mga kafir yaon nalusong sila diha dunya sabab wala doon kanila nihinang marayaw, wala doon kanila ladimikyan lusong sila adlo akhirat amu yaon ni kalugian matampalon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha dunya wala nagmumpa ating kabuhin niya sinamuin pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlo akhirat damikyan ingkawian nila tiagamahan sila sinallahu ta'ala sinarka wa bi'sal masir sangingiyad tu amuin uyaan sin sila yaun. Nadena sabab yaun mga palangungan na muaaga ma-Islam ayaw kita tun sumingod sin kakahinang nila labi luba na bihaon amuin masuk na in amuin 25 sin December ataw ka amuin mga pagpialag ko si mga kafir yan. Ayaw kita sumingod sin kakahinang nila. Ayaw kita magrida sin kakahinang nila. Ayaw kita umibog si mga katanian sabab iniyaon na mahinang kita amu intarbilang din kanilang bihayan. Lon sin Rasulullah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hisyo in sumingod hakakahinang si mga kafir yaon imano siya si misingod yaon tarbilang na siya din dito kanila. Damikyan lon sin Allah ta'ala pianglangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hisisilon sin Allah ta'ala amuin panagnalong tiyawag uka mo mga bariman ayaw niyo hinanga mga Yahudi iban Nasrani yaun amo impangagaran niyo inantunga kanila iban nantunga pangagaran sinantunga silan sadza hisisyo imi magad kanila hakakahinang nila sumingod kakahinang nila den kanyo mga bariman fa Allah ta'ala fa innahu min sabnatu din simisingod yaun tarbilang na siya den dito kanila. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Sabnatu din Allah ta'ala din hidayatan imanusia mga anyaya. Amuyat ti manusia anyaya nyanganan sin Allah ta'ala simisingod. Den di ini laku-laku sin pangadatan si mga kafir yaon amuyat to in implement niya haginawabaran niya kakahinang diyan. Na inyanan si sin Allah ta'ala mga tao anyaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na sabab yaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagiyan siya hawakto na sa sakit na siya long niya la'an Allahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masagida liyalaan na sin Allah ta'ala yung mga Yahudi yaon iba mga Nasrani hinang nila ni mga kubo sing kanabi-nabihan nila amuin kamasgiran atau kapagsusumbahon nila biyan. Nandiyan na sabab yaon mga palangungan na muaga ma-Islam mura-murahan amuin maka kari kita paran mabuntul
Sebab dia baitaan kita sin Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabili dzalikum wasaqum bih. Sabna tu ini lon sin Allah Ta'ala amuna inindang ku mabuntul. Agad na kamaran mabuntul yan. Wa unin adan mabuntul amu in Quran sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallam, iban kakahinang si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ka mo magada karandanan na kasuway yaun. Amu na in kakahinang si mga kafir yan. Kakahinang si mga kafir. Sabab yung mga kafir yaun, awliya'uhum syayatin. Impiangagaran nila na yung mga setan. In setan ni wero ang kabayan niya kay mo malingkan makasuway ko din aran mabuntul. Na ayaw ka mo magadlon sin Allah Ta'ala haran nakaswayan, sabab malong ka mo din kako hati niya makasime ka mo din kakulon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuya un impamandu sin Allah Ta'ala katutanim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Hati niya in kita Muslim, hinangan kita sin Allah Ta'ala syara, dugay na sara sinamo in mga kafir yaun. Nasuri agaran ta in sara tabiayan. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Ayaw kita magad hamo in kabayaan si mga sila yaun dugay na aga mabiayan. Magad kita kanila ayaw. Pianglangan lalang kita sin Allah Ta'ala. Sebab in sila yaun di magmumpaat kanila in kakahinang nila bang mapatay sila. In mga manusia amo in yaun sila agama sin Allah Ta'ala amo yadto in magmumpaat amo in iagad niya in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mura-murahan mga dihilang kita sin Allah Ta'ala pag iman makusog iban amo in sampai pa amo in muy kita pahadarat sin Allah Ta'ala at masi-masi makusugin pag iman ta fa Allah Ta'ala di mapaling sebiyan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وانصرهم نصرا عزيزا يا مقتدر يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صدقكم حين تصير الصف من كلام السلام. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.